Chibai vek ule Vawiin kong Hruaitu atan Kristian Chhungkua idinang ti thupui kan ngai thla ho le dona he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia thuril tu bungli chang som le pani thu hi lo ngai thla ila tin ama maya khachu mi in ne theima sela pani chuan an do dal zu don ani Hruithum hrual chu achat lok ngai lo ve lalpana thu mal som ro se amen Kristian Chhungkua chu asoi fia na rang kan ngai thla to thinin ka ringa Kristian Chhungkua kan soi hian sang tak kan ni ve phak ngai lo tura kan lo ngai mai theya chuti lai ro chuan Kristian Chhungkua hi kan ni ve phak ani renga ni ti ero kan hriat apoi mo in ka ria a chumi ma chuan Kristian Chhungkua ti omzia a concept hrim hi hantarlan tel atulin ka ria a Kristian ti hi Oxford Dictionary chuan lali sole azir tir na zui tu emo Kristian sa khone na in kai noi reng te hi Kristian chu ani a follower of Jesus Christ and his teachings or to anything related to the Christian religion ti in asaya chuwangin zoram ring tu te hi Kristian nu le pa karapianga naupan lai atanga Kristian sa khole nundan zirtirna kan don te awanga Kristian ve chau Kristian Bible kan ningot theilova hi kan du tok athiang lova kan lal iso le azirtir na zui tu azirtir na zom tu le nun pui tu kan ni na lai tak zo ka hi Kristiana min siam tu lai takachu ani ti hi kan hriat apoi mo ome Kristian ni in atum chu baptisma chan le lalpa janre sacrament ei pha ka hi ani mai lova lali so anna konga thanlen zel hi ani chuwangin Kristian Chhungkua din turpo in ko rana tel le mingjia du tok athiang lova lali so zia nei tura anung chang ati du zong asoi du zong kan en tona kan zira atniak kan chui pe angayani Kristian chu mithasa mi felle mi thiang hlim sa ani lova mi bol hlo trom kai lo pathian khongai na awanga chandam Krista thisiana asual tlen fai ani na ring tu hi Kristian chu ani a chuwangin anun le ani te athiam na le athe na te zong a in pathian khongai na hi anun chungril bera alom na ber ani thinani tunlai khovel hi han thirila sual hian min van room tir na sa em tiru zule rui hlo kan boi puya min run na si mei chet mi patna man kholo na te kop pui nei reng chunga ngai zong boi pui tlat na te laklu aya khosak kan ti sana wanga ei ruk theya piang pui saklo na te pasalte thil diklo ti tura anmong hol de fo mai te kan tharau nun ngei lo boi pui hian kan vatul tak em tiru hei kan rama tharau thinglima har na a thlen ti to lo na chante po hi ani inalanga kan phulo te po ani to ang kan khovel hi che to e mai kan Kristian chan iso zirtir na hi kan boi puin kan zui man meu to lova chumira chu achu phuri rang kan lo tuarta ani diktak chuan nu le patam tak chuan kan tu le fa te hi kan dor te kan nul te tak ngial ai po hianin kan ngai tha zo ka ma ni le pui le ma ni nul te thleng fo ni ma sela fa te nen thleng lo ma ni tu te nen thleng lo ma ni le pui ani lenga ni sen sa no ya thok thei ni ma sela tu le fa te kil ko ya kai hroi tak tu ra tha thole du chung lo thon oi lo wa rok le ringot mai
zirtir na tha pe chuang si lo nu le pa kan tam em to a vena hian Kristian chhungkua din tur hian abul rata tanga then khat chuan kan tran po angai mai the ani chu wangin heng suala wanga kan room na te kan lungai na te kan ril ru ha na te kan anxiety le depression te ti zang khai tur hian Kristian chhungkua lalpa chen na Isua nun dan le zirtir na boipui pe chhungkua ama pol na tura chhungkua mai cham dina memit lava in thoi na tong trai na hlan tu kan ni thar le theu hi apoi mo em mani kan ramanu pa in nei na in lai chi na nget lo in thathen ol sam tak te hi kan tama chel na le do the na te kan ta cham em kan zu sot em thoril tu chuan mi ama maya chu mi in ne theima sela pahnih chu pakhat ai chuan a thazok tho chu ai la thazok chu hrual thum hiani achan chu hrual thum chu achat ve mai ngai lovani atiani asoi omzia chu nupui pasal nei lava single ain kopui nupui emo pasale mo ne nge chu athazok ani anin tran pui ton theya pakhat zok atluk po in pakhat zokin atung ding le theyani nima sela an pahnia antluk chuan a boi thlak le thung dona chuwangin mi pahni mi pale mi chia in ne na hi atok lova achak tok heklo chuwangin mi hring mangai na le in ngai nat na are tial pal po a reve ngai lo tur pathian mangai na hian apathum pui atul tak zetani chutianga nupa inkara lali suwa alaya apathum pui tuwa atan tlata Kristian chhungkua din hi chu chutiang angkara Kristian chhungkua din hi chu a olsam em to ani lali suwa hrual thum tu tel lo chuan chhungkua hi atlo theilawa a nget thei heklo lalpa sak lalpa din adin tu ina alwa pui le achen pui nupa inkara alaya ding Isua somna chang ria kan di hi avan pui mo o chutiang tur chuan Isua nen Kristian chhungkua hi idinang Isua tel lavin adin thei si lova lalpan na du angin kan chen ho na in kan chen ho na le kan khosak ho na chhungkua min din ro se athunei kan chhungkua I phalang alami hoyang kan hne na cheng turi ni somang ti tak zeta kan som phot chuan emau konga mi ti angkhan kan som na hi atnarbik lawang ti hi rin tur ani Kristian chhungkua din hi kan ti ma mo ani chumi chu thupuya napuya nu le pa pi le pu ten neila kan tu le fa ti antlat na le an chin te hriat tumin ngai ven zui zelila ti chuan lalpa ma a ikun pui thinang ti chuan lalpa chen na Kristian chhungkua du tak kan din theyang tlai luata lo vena hen ngol ve na in min ti rume ka ni po in lalpa nen chuan engkim ti thei ani be sena ne na kan che chu phota lalpa kan rin chan tak chuan Kristian chhungkua du tak kan ladin thei atlai lo ti hi kan hriat thar le apoi mo me lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian hun tha min pe in Kristian chhungkua chol kar kal zela Kristian chhungkua idinang utia devotion toy te nangin min man puya lalpa min hruai le awang hian lom thu kan suye vena hian kan zirlai te hi kan tan mal som la idu ang le ibe seyang chhungkua din puitling thei turin kan za hian min tran puila du na le tum na tak imi te a hian min siam la chumi tur chuan lalpa kan hun te po itan pek in huama itana kan thinlunga mun zau tak kan ken thiam thei nan min tran pui bokang che min chandam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule